RUNMAWI TV clear to te chibai ule vanlal swangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte VAWIIN TLAI khan village council le local council INTHLAN campaign hun chu atop ta a VCC somlia INTHLAN ngai LOVA TLINGSA an oma local council a ERAWH TLINGSA anom lo thung MIZORAM Legislative Assembly budget session nei TURAH ZAWHNA zani somliat le panga alut to a NGAIHTUAH tur bill PAHNIH alut to BAWK DIAKKAWN YMA ten HNATLANGIN ram an hal tuna chanchin kim changsokin VAWIIN TLAI khan village council le local council INTHLAN campaign hun chu atop ta a VCC somlia INTHLAN ngai LOVA TLINGSA an oma local council a ERAWH TLINGSA anom lo thung MIZORAM VC le LC INTHLAN atana campaign hun atop fela Febuary ni som PAHNIH sangni somni le pangazingdar sari achanga vote thak chan ani anga TLAI ya vote thak khar ani ang hemini lala hian vote siar ngal turania VC INTHLAN lo tura general seat somni le pali le reserve seat som paruka VAWIIN seat somlia chu tu omlova TLINGSA anom to awangin INTHLAN angai don lo ani Party Shang chu tu omlova TLINGSA thi ZPM general seat som pasari le reserve seat som PAHNIH VAWIIN seat somni le pakwani in MNF general seat thum le reserve seat ni VAWIIN seat nga le INC general seat thum le reserve seat khat VAWIIN seat liba ka independent general seat khat le reserve seat khat anni a local council hi AMC noya somriat le pasari omin general seat zali som pariat le reserve seat za som nga le pasari VAWIIN seat zanga somsari le panga a oma lunglei municipal council noya LC som ni le pali omin general seat za som le reserve seat somthum le pariat VAWIIN seat za som li le pariat ta ombok AMC le LMC noya hian VAWIIN general seat zanga som ni le pariat le reserve seat za som kwa le panga omin municipal PAHNIH noya hian seat za sari som ni le pathuma INTHLAN na nei turani a local council B ka hi chuan chu tu omlova thlantlin anom lawani VC chu tur hian general seat a candidate sanga za som sari le pasari le reserve seat a sangkhat zaruk somnga le PAHNIH an VAWIIN mi sangruk zariat somni le pakwa in an chu a VC chu tura ming pelut singa hian mi za le PAHNIH chuan an ming an hnukir le a VC INTHLAN lo tura vote tamna ber chu sipir ni in voters sangthum zali somli le pariat an oma voters lember na chu silent khwa ni in voters somriat anom bokani VCB ka Aizawl district a voters tamberin singruk sanga somsari le paruk an oma Nathial district chu atlem na ber ni in singhi sangthum za le PAHNIH an om VC le LC INTHLAN tura hian MIZORAM puma voters nuai sari singkhat sangli zani somthum le pali an oma hengzinga si nuai thum singli som pasari chu mipa ni in mechia nuai ni singsari sangli zani som pasari anombok lunglei municipal council le Aizawl municipal council AMC ya LC INTHLAN tura voters nuai ni singli sang ni zani som sari le pasari omin hengzinga nuai khat singkhat sangkhat zanga som PAHNIH chu mipa anni a mechia nuai khat singthum za sari somruk le panga omin mipa aya mechia antam na hi singkhat sangkwa zani somnga le pathum ani LMC huam chunga LC INTHLAN tura voters singthum zanga somni pariat omin hengzinga singkhat sangkhat za somruk panga chu mipa anni a meche voters singkhat sangkwa zathum somruk le pathum ombokin mipa aya meche voters antamna zathi sangriat za somkwa le pariat ani AMC huam chunga zemabok veng chu vote tamna berni in sangsari zathum somruk an oma chite veng chu atlemna berni in voters zanga somni pali an oma AMC le LMC ya LC chu tum hian candidate mi sangni somsari le parukin ming an peluta anjinga sangkhat zanga somni hi general seat chu turni in reserve seat chu turmi zanga somnga le paruk anombok MIZORAM Legislative Assembly budget session nei TURAH ZAWHNA zani somriat le panga alut to a NGAIHTUAH tur bill PAHNIH alut to BAWK Febuary ni som pakwa sangni somni le panga achanga March ni somni sangni somni le panga inkara Assembly budget session nei TURAH karkalta zirtom ni thlengkhan NGAIHTUAH turin bill PAHNIH alut to a Assembly House NGAIHTUAH tura bill lut te hi
Private Placement Agency Regulation Bill 2025 le the Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 te anni karkalta zirtop ni thleng khan house a chan tur hian zawhna stair questions ani somriat le panga le ziaka chan chi zawhna an stair questions somthum le pali ba ka paper le tur panga alut to bok session channi hian Mizoram lar sapin house a thu asoyanga Febuary ni somni pakhat sang ni somni le panga a Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh sun nahman ani bokang March ni lia Chief Minister le Finance Minister ni bok pulal du aman kumsang ni somni panga achanga sang ni somni le paruk budget le kumsang ni somni pali achanga sang ni somni le panga sumdil belna supplementary demand aphar anga March ni som pani achangin minister te demand soihova pas ngal zeltum ani bok natlanga ramhal ani Michan katin diakon waime thanmol ram mwalung thu zawa an LOVA chu akan pal hlau thon thila VAWIIN khan natlanga hal ania kangmei veng hian waime member chanem takba ka fire and emergency scholarship thoktu te antel ramwa faisa hi lo hal changte ka ishwaina nwaya uluk taka hal ania wa bak akan lo na turin meikong sial ani baka fire and emergency service department scholarship chuan kangchel motor an tho chhuah pui boka poidang khoilovin halfai ani diakon thanmol ram hi diakon waime tele environment forest and climate change department scholarship division te chuan in remna ziakin Japan International Cooperation Agency jikale compensatory afforestation fund management and planning authority kampa project nwaya ramngo chereu zel turven le ram tingo belna atan malak mek ania hemi ma po hian michen khatin kut anlo thlak to thin ma se ahum halna konga YMA chuan thei to pachwa thina kumsang ni som pani khan revenue pass siam fel ani to aram zawzong hi biga zani somluk le pakwa point pakhat pani mizopa chin som komun atling ani tunchuma kutlo thlak tu te laka hian FIR thelu ania FIR te hnoya hian zirtop ni khan lalramoi scholarship veng tharle awa pa te chu scholarship police ten thu anzo fia nuwa intiam kamna nen chhuale anni diakon branch YMA shwai tu te chuan scholarship dai naya ramngo cha tlemte lom zingami thlanwal ram khoi ani fo chu poyanti thule hetiang thil a thlen to lo na turin scholarship borsa pura board silal mangaya chu an muboka malak tan tur an soipui ngal ani silent period chungchanga saitol borsap Dr. Lalngu Ratlao chuan thu chhuah asiam general election to village council sanghi somni le panga felfai takle moanom tak kan nei theina turata na campaign chungchanga saitwal district a campaigners political party mi le sa le saitwal district mi puite zom tur sha tirna siam ani Representations of the People Act 1951 Section 126 chuan vote thlakhun to pachanga chiarleta darkar somli le pariat nisom thani sang ni somni le panga tlai darli achanga nisom pani thani sang ni somni le panga tlai darli chung hi silent period ta apuanga hedarkar somli le pariat chung hian INTHLAN kai noi thila wantlang inkhom khaptlat ania State Election Commission emo District Election Officer saitwalin phalna ape ani lo chuan mi tu ma in INTHLAN kai noi thil television a emo print media social media a emo mi pui mu thei turin an pho chuak tur ani lo he thupek zom lo te chu kumni thleng lung in tan tir emo lei choi tir emo apania shem thei ani silent period man ani achangin campaign period ta topa mi puite tan ril rufim le ngai to na thiang anlo nei thei nan man ani china he hun hi chataka zom ani thei nan candidates le political parties tepo anlo in ro man loka silent period man ani nuwa political party thin te campaigners chuan saitwal district a vote an nei ani lo chuan saitwal district an chwa san to tur ani candidates agent te ERAWH hei hian a huam lowang VAWIIN chakma ADC Village Council General Election atan final electoral roll TLINGSA ani chakma Autonomous District Council CADC huam chunga Village Council VC INTHLAN na nei turatana final electoral roll TLINGSA na inkhom chu SDO office chongte a VAWIIN khan nei ania Mizoram Siam Mar Deputy District Election Officer DEO chuan final roll hi TLINGSA rin Pukolin Licho Election Officer EO chuan inkhom hi akai shwayani VAWIIN final electoral roll TLINGSA achanga alandanin CADC huam chunga VC somriat le pariat omin
mi pa vote nei mi sing khat sang kwa za somruk le pahnih le hmeichhia vote nei mi sing khat sang riat zasari somni le pakhat omin anwai hian vote nei mi sing thum sang sari zariat somriat le pathum an omanga chhut ani ralmuang taka INTHLAN na felfai le thianghlim nei tur hian polling station panga Borapan Suri 2 Kamalanagar 1 Kamalanagar 2 Kamalanagar 3 Kamalanagar 4 le ate auxiliary polling station siam ani bawk Chakma Autonomous District Council CADC Huam Chunga Village Council INTHLAN na nei turata na final electoral roll TLANGSA na inkhoma hian political party ayo local khom tenhena final electoral roll copy khat cheu Mizoram siama mar Deputy District Election Officer chuan ahlan ngal bawk ani Mizoram Quota Engineering zirtum tetan application form online manga thelu thei ani to Mizoram State Quota Engineering Course shang zirtum tetan JEE Main sang ni somni le panga session ni na chu application form online manga submit thei ani le ta a exam tum te chuan Febuary ni somni le panga sang ni somni le panga zandar kwa ralma in JEE website atangin application form thelu turani application fee online na pek hun po Febuary ni somni le panga zandar som pakhat le minute som nga thleng hon ani boka harsana neitan technical wing office chaltlang liliveng aizola panthei reng ani exam hunatan nikhat thali sang ni somni le panga achanga niriat thali sang ni somni le panga raman ani Chandamna Kaushan Salvation Church of India chuan niriat achanga nikwa thlani sang ni somni le panga khan Kaushan Bial Inkhom Pui Area General Assembly mangin niriat thlani sang ni somni le panga khan area tina rorel Inkhom man ani Area General Assembly hi Aizol area chuan Chonpui Kaushana mangin Kolosip area chuan Marveng Kaushana an manga Lunglei area lama chuan Setlun Kaushana man ani thung Kaushan inrel bolna rongbolna turba ka Kaushan poipang chishang relin hun an mangani nikwa thani sang ni somni le panga pathiani choma in khoma Aizol area chunga Aizol Kaushan le Aizol East Kaushana changin upa atan mi pali nem ngena hun Reverend Dr. Ardal Sangzwala Aizol South area pastor chuan amang nikwa thani sang ni somni le panga pathiani choma ve council eng Kaushana home missionary da ngena hun mangin upa laltlan thanga Chandamna Kaushan Vice President chuan Home Missionary Thar Tlangwal Emmanuel VL Thamwan Puya Bachelor of Theology Master of Divinity da ngena hun hi amanga upa Dr. H Lianzela Chandamna Kaushan President din thuto yasoya he huna hian Reverend Lalun Sia Makhyang te Executive Director Fundamental Baptist Church of Mizoram chuan pathian thucha asoi thung ani Assam State Sarkar chuan Paul som pani pas thar zinga mark za somrup muchin te chu scooty thar ape Assam Rama Silchar National Institute of Technology athok Dr. S Lalchazwala rokhum hnen changa RUNMAWI thudondanin kumina Assama HSSLC class 12 pass zinga mark za somrup mupachin te hnena Himanta Bishwa BJP Sarkar chan scooty thar ape vekani thudonna soidanin kumdanga hetiang hian sarkarin zirlai te hnena scooty apengai lowa kumina hian herwa manna thar hi siamania scooty dong zinga po hian mizo antel nual ni in thu kan dong Myanmar ram tual chung buaina chuan zia omlam alapan thei ri lo kumsang ni somni le pakhat February thla achanga Myanmar ram sipain anram inrel bol na thu nei na anpong la ka changin kumin sang ni somni le panga January thla thleng khan political wangin mi singni sangriat chali somni le pali sipain anman to a mi sangruk zani somthum le pariat anbo ralto the in Assistant Association for Political Prisoners AAPP website ta tarlan ani tahan le achevela po nimin ni kwa thani sangni somni le panga pathiani khan sipain chalai panga anman le a an sarkar thunei tu ten chalai kumsom paria ta changa kumsom thum le panga inkar chu sipaya changlui turin conscription law an manga chalai tam tak chu mun himlama anral tlan na sa hle Myanmar ramtual chung boina hian zia omlam alapan theilova kumin February thla achanga July thleng tharuk chung rorel chunzom turin sipai general Minong line chuan athunei na apot seile ani khati songkha chanchinthar kan puan the te chu ni e